uyini mhlawumbe ubagada ngendlela ezinjani so that's what mhlawumbe thina ngoba ngizwa ukuthi uyabawasha nokupheka niyapheka ningaki la mopusisi naw sisi ngubani osebenza kugogo amapilisi amapilisi niwathola niyanibathathela kune-date lakho nenikezwe yona bese basezenjani ngibuze nakho let's say ugogo uyambona ukuthi usisimeni esithize lapho nangasuthi uyabhalela njengoba bathi nagogogo abayithu esebashuni uyini mhlawumbe yena njengamanje emfundisiwe emnteni kwenze mhlawumbe truly speaking asiza chayifila ngizowere ngaphandle umuntu langula usakhulumbona manje ndenza izinto zokuthi ayizothatha umhlanga isibabuya futhi bona yenza kwaphela okay so nihola mali 1.2 mina nama-200 kanti niwakhipha amaphoza kaDisemba. Okay, iphatha kanjani njengoba namhlanje sinjabale ngasuthi ayisekho right ithini ingene emphakathini namalunga womphakathi njengoba wona bosebenza bothola le-1000 uyokubeka kanjani? Mina yebo beyisapota wena nakamama but abantu abadala sifuna ama-blessing kibo bebe bakhala ngakhona sigcine sikhala nabo abadli i-treatment akhona even nathi bethi abazithumile bakaqoyisamba ngezandla sinayibonyo akunamajojo sikhalela amanzi thuthi yoke into nje namagezi akhona asidingula sometimes ngiyabonga ngoba nasithi isiholile imali okhona nayiphilile uzobona bogogo labathi ngeke ninje lesoba imali engenisi ngizwa ukhuluma ngendaba ukuthi niyakhamba niwathathela godi amapilisi so naw yako lapha uya uphethe ini mhlambe leyokugunyaza ukuthi uthathela bogogo abayi-5 or uyavele uphethe amakhadi wabo yi-5 bese banikeza amapilisi athi-5 nakuthi idate yakho inyanga le ngihamba nekhathi lakho i-5 bese sebakwazi ukuthi wena ubereke ngagogogo ifine yakhona bayazi noma siya kasibhedlela kabuhlanga bayabhabhalisa ukuthi bahlale i-old age old age yini mhlambe i-document engiyanalo niyiphetheko lapha siphatha ama-particulars wabo which leyo utsho ukuthi niya ku-old age because even la ngibona kwaliwe anything mhlambe ne-direction ekhombisa ukuthi mina ngarekile nabathi sa-old age mara ngitsho thina lesikhathi wakhona isitifiketi asikhombisa sona esibhalweni sakho isitifiketi isibhale njalo sakhe yayo mnazana sesibona okay singakubuza khulu ngiyabona ngizobe ngikuhamelela ethi ngize ngakubo sawubona nurse number 2 asebenzise mina ngithi ngizokuthola ugqoke ama-breaks mina akhona ngozakhona okay khosiphe-ke wena ikulumo yakho umbereko wenza olayini same work enza ngloyo so abagogo nangathi mhlawumbe bananda bakulilela banitshela iy'nkinga zabo nina bani nenzeni khina zama ukuyiripota samokoro kuye nanimtshela ukuthi ngena nasimtshela ukuthi awunakudla nilala lani nina namgogo every time okay khe ngibuze ngoba nibereka la khe waza any department or umuntu obuye embusweni akaze kuze nakani malithi niyasebenza kahle kahle anivakatsheli ma-officials like nje ukuthi senikhona lapho ukuthi niyahola ngabogogo usayini i-contract okhona khomisa ukuthi vele ngaphathi kombereko sewafika vele okay no like you can also maybe go inside indawo abahlala kiyo ngiyibonile mina that you can go and witness sibawa ukuthi usilinde to sikhona ukubona the toilet and the shower ne bathroom okay ngapha siyini ngapha nifini ukithela okay
Okay. Bese ngapha yini? Ngeke ngizocela sivalile sifuna ukuthi ikhichini lephethe. Ikhichi lele ngapha. Okay. It's alright. Sithumela isaretshulo sesilokukhuluma naye ngoba sesibebekathi uzokuthumela abantu bazoyithatha manje ke sayithatha sayisa lapho ngoba akusizo zakhe Ngeza kamanye futhi sithe. ngeza kamlo kamthethe Friday into yokuphela emaharden nana ukuyozishisa ukuyothatha kamkhulu lo kamthethe Friday Oh. ispice naye iturmeric nase kwathi ngoba berekisela into le abogogo bakhudi inyanga yonke ngespice lesi wathi basho si health wathi basho into le healthy for abogogo bakhude the whole month ngeturmeric ubathengele iturmeric kuntsiki bengana shukela la bengana next Ngiyabona ifish oil eselebo yokugcina ngile kose niyifaka faka yabona. uyabona ama-tibek lawo ne uyabona ama-tibek lawo neshukela le ngapha ukhansela ukuyozicela emaphuleni nje nesithebo Awufuna ukubona iphela, ngibona namaphela. nami ngiwabonile amaphela Akhe sithi ngapha ekitchen vele esingiyasaba nokusaba. Esingene ngapha kukhulu. uthi ubahamba ngewona eblack so wangibeka ne-oli ne-pole ebrown eli-grey wasithengisa izingubo zethu esilala ngazo nabogogo Okay. lama ngabe kulala thina sasuka saye Bese kulala bogogo. aya kulala muntu la Okay. Mara kufani nina niyaklina klina musi. Nina manje se ngikade ngiyithulele Okay. ngapha Manje ngapha kusela ngubani bogogo. ugogo lo usethatha kuyamthatha lo usekadini ekuhlala ucele ukuthi No, gogo njani? No right gogo. Answer right. Kulambile. Awaja. Awaja dijo. Hawu mara gogo bathungu. Ona lena kutaka musaji dijo gogo. Akekwe? Awaja dijo. Why? Unyaka? Bajaran? nami ugogo lo uthiyena bamkhiphe impile Kisi siyazi gogo azwakala sanibona gogo? Ninjani? Siyaphila gogo. mina ngogogo le wathi fiyela ya ugogo ufikela vele ngasiso imino le Mina ngisisi hayi ngimkhulu nathi ukuthi nje isandla siba sincanyazana. Yeah, gogo na right? Right ngokuthi sibona hlisi Yeah. yamara akukurai Yini inkinga gogo? kahle kahle wena ubuya Mina ngibuya kuhlelo libiza nge-Identical Force. Ngizela ngizokuthola isitori abangibizele sona ukuthi aniphathekanga kuhle neze. mina ngiyitombi Abdul Okay. babam yindi Lindiya. ane umama lijuda Okay. ngikhuliswe umasayiko All right. iwitenga With bank. Yeah. ya ngiyewitenga Okay. manje iwitenga ngaphuma nomdzibha ngabo shuba ngabo 4-3 kuseni kuthiwa uyasithwala kusiyeta lapha kithi bathe